Бүтө күннен күндө оголар онна Ольга Егоровна. Бүтө күнэнче. Ыңырыбытын ылынан кэлбиккер мактанабыт. Манныгы ыйты маннык болар. Журналистика әгетигер ән каһаң кирбиккени. Мен журналистика эгетгер кирим денеттен ого сааспыттан багахнан болур булади. Оларды мен ого сааспар улахан класстарга үйрөнө жаммын. Хэтти саксыз класстарга номно журналист болабын дем мен бебер эде буладым. Онда белимден кирим баттым. Онда мен хаңлас улугун матта бехүлегер төрөбүтүп үскәбдим. Онда улугун кахыдыгар эркейге суруян кирим баттым. Ол эркейге кахыкабастан жүхүйүбүн ыппытым. Алаахым туннан оттур аласпыт туннан жүхүлä материалын тахсыбыда. Онтон олох жинэхти статья быгытнан бир дайдулаахпыт Яков Кычкин диэн артист тугунан сака сыра кахыкка хоруян ыппытым. Онтугайбын өрүө хыйын түрген нүригердик тахарах собуттара, кайгаамыттара, онтон жа кынаттадаммын, мен жа журналист боламын де жинэхти турумутум. Онна сколабын битерен барат. Саха государственный университетигер журналистика отделениедер филологический факультетка үйрөнө кийиппитим. Салгы бу отделенияга мен 5 жыл үйрөнбүтүм. Бу 5 жыл үйрөнөн битерен барамын. Намга бир жыл таксамын эңселе кахыкка журналист быхытын өлөбүн саглаабытым. Анта бу студентный хитер комитер каннык барар журналистика үйрөнөр оголор каятар дагына кахыкка, радиога, эбитер бу саха көтөрө хитер компанияга практикаларын баралар булади. Аны мен кахычыт быхытынан кахыт өлөтүн талбытым. Ол хин завод арчыжан кахыкка Александр Веревкин редактор кемгер, онда сайын айылы дилетим. Эбитер жолурган кахыкка үлелеретим спорт кахытыр Петр Павловка, онна республика бүттүүнэ, вся республика ден Галина Бочкарева редакторда кахытырга үлелебитим. Ол оннук үйракпын битербитим, 5 жылдан онна намголели, 5 жыл намголелетим. Онтон усалданга агам дайдытыгар аймактарын баалар демен банда чугахан кепитим. Манна келемен 2-6 сыллаакка мөрүс аргата кахыкка Аркадий Алексеев редакторда кахыкка үлелебитим. Онтон лата 7 жыл үлелебитим. Редактордагар онтон сака көтөрөйдүнө компания боргоннога филиалгар боргонтугу көспүтүм. Ага сыланна үлелебитим. Онтон теттери мөрүс аргата кереме көһөммүн бүйүн үсүгүн салды үлелебитим. Вот опсая, мен журналист этедим бахаламын, он аксысы күнүлүктүм. Бу идан сөбүлүгүн ду. Мен бу дебин олус сөбүлүбүн. Мен отон ага санам, расанам болон, антойбин сетис биттен ха үйрөбүн. Онда бу ида миха элбага берде, элбах кини кытта бисебин, элбах огону билебин. Онда араси денне кытта алтахабын, илляжын кытта алтахабын. Ол хин каттары бары түнен да гиттер билилях курду болохтаахпын демен аннык салаан тахан билгинде өтүе хамса geçen. Бу мөрүс аргата кахыт туунан билһиннер эре. Себеп миче бу биги мөрүс аргата диен кахыппыт быйыл агыхынага сылын үлелиер барсак. Мөрүс аргата кахыта бу улуспут бир соготох официальный мичете болар. Улуспутар бир кахытаахпыт, бир СМИ экете аннык үлелиер. Оннотон Көлдөрө хитне компания филиалы эмелелер. Онна бихи мөрүс аргата кахыппыт редактора Наталья Гавриловна Попова. Онна бихи коллектив тыгар ол бир кихилелибит. Бары корреспондент да болун, корректор да болун, редактор да болун, печатник да болун. Бары бир теңге үлеләмбе, тох бар үлени батын теңге солбуста хажамат универсальный лехтер болун тасактақты үлели хижабыт. Оннаттан бу кахыппыт игер биги ханнан баглардан үрийжән дә кахыт бәҗәттән тахарабы. Бу кахыппыт бигә иккигә битә тасар. Нәк бу да билен төр үбләһеннән тутта, үбләһенә тәһәдән әлбәх булланы кахыт бенсеп, сырынсыда да бенсеп, аны булдык өңнә кахыты биги кахыппыт игер. Угамыт таргатапыт, мөрүс аргата кахытка суктар битер җанга игер бу үрейҗән кахыт килен берер. Аны бу оголор бу кахытка суктараларга, жаннар тербиттер, шуталлар, каз бидди улуспутулактагы, улуспутугар болар кырдыктах соннары көрөн билен балар булгана, мөрүс аргатын суртарыктах тисаны бит. Анан бу кахыпыт салгы тахсар,
бу сылга иккитесе тахсыга сетинни уонна маттан баксындыга уонна тинехиге сылга мез алгамыга анан аголору олохтахтар бутун бардын бу бүрүс ахатахыякка сурттарын диэн эңрабыт биһиги эһиге тоскутугару лебит Бу бияга эдер корреспондентерге тугус сүбелен этэй. эдер корреспонденттерге кахан барар журналист киһи туохтан толгубат кахан барар журналист киһи туохтан толгубат болар тииллерди онтон толгубат боларга билиңе эдер ичет бары белемдер быһылаах онон биһи мен сүбелемете сиэрдээх болун диэнсеп сиэрдээх болан жону ытыктан хастаах жону ытыктан биле көрө сатан элбэхте кахыты кингене аагың сакатылгытын билер боллакатына биһи кыстылбы сахалыты булайы сахалытыл онун учалытыл каяндaki тылыктенге үчөйдү билер булактаахпыт онун иттылгытын үйреттиң сайдың элбэхте кингене кахыта аагың Орге горомна канан золдутаукар махтанабыт. Күнде оголор манан рубрикабытын түмүктүүбүт.